ngasi ufongkiba tungan ba manipuri sifong amasum thokiba thawdo wathok maroibi ipausing miyamna thamjagi ahanbada hoyelan pawpausi digi lakusaraga Indonaga pisto ki public discourse tharakpada khurau thangle ZUF ka IM ga akan mamong na khuthona khre accident su sampur masani sire dampi singsangi singkhong digi khusukulai sing fogat khre police amasum army ki combined force ki joint operation da khusukulai sing fogalakhiba Sai kya lisang sina sa tharagriba NSN IM amasum India lainga ki Indonaga pistok sagoladuna masigi oroisin athupu matamna purakna bigidamak takshin ba public discoursing pangthokpa loirak horakpada khurau thanglaktuna Jelarong United Front ZUF Zensui faction ga NSN IM gi kedar singa gi marakta akan mamong na khuthona khre thawdo singa se yu angan bapung taruka makhairam tarakpadi gi horaga ayuk pung manga helakpa phawbada none district ki khopum police station ko liba thangal longjang khulgi ngapum khrada thokibani khulasi gi khunja sing phungdorak parma pham masida khusuklai matik sana paiba ZUF Zensui amasum NSN IM gi kedar sing khangodana thengai narakpadigi nakalani gi marakta akan mamong na khuthona khibani hari nakalani gi kedar sing na thangal longjang khulasi gi tuan mafam singda amana amagi mayukta position lawnaduna ayuk pung nipan helak pawbada khuthona khi thawdo sida nakalani gi marakta misi mina yawbagi pawdi phangmangam khidi adomina ma khuthona pham manak nakna leiriba khulasi gi khunja sing gi yumgi faklang sing yauna thong thonawna singba sing numai maru sing na panbadagi akai toi thoki hari Kulai paiba masul akan mamona kuthok narakbagi pau tabri state amasum central force ki combined team amana baphamasi tana sanction badagi thawdok thukpham da leiram khiba underground khutpu anima ki miyoising khuthok naram khiba mafam sing thadokna duna maikai phang na sena ki hairi maram sina combined force ki meke digi khuthok na khiba kulai paibi sing amata phaba punba ngamhodre hairi panmaya badi Indonaga pistok sogot public discourse ama Tamenglong lower ground pangtokraba matungda sandelna ngasi pangtokibani amaramna ngasi Bisnupur district police amadi tu maha regiment gi combined force na hautak amasum hautak khulen gi manakta liba dampi singsang gi singkhong sing thi khumbi gi thawak sathabada insert rifle ama carbine ama hand grenade manga country made pistol ama fagal haidi thawgo su gi matana kumbi PS na case ma lokhat khrani su paus tapali amaramna accident da susampur masani sire Ngarang numidang waram susampur regina aizol phawbagi marakta leiba lambida Tata Sumo MZ02 9093 lokta tashinbada driver Mangboi Elias MB Zomi Seikun ngatre apokpa Zamsilam ngathal village amasum susampur regi passenger Franky Sire kuntragani pan shiraga atopani pana sokla hadi Amaromdana Manipur lenga kamiyam ga mari taknadribra parliament amasum assembly leibigi kari kanaribege Dr. Nar Nomita Khomatabam hauzik subu miyam ga lenga khagi marakta kari mari leinaribege parliament amasum assembly leibigi kari bukanaba phanglibagi haina hanagi minister amasum communist party gi lusingba Dr. Moirangtem Nar nahlakli mangna pausi sida hai miyoibigi punsi amasum lantum ngakpa ngamdrabadi lenga ama leibigi wanto kadaida leibige Hauzik laidiba phiba masidi laingak laitaba ka samanare maram asina assembly gi mifam kauduna athupa matamda phiba masigi matangda mamutana khananingi mifam masi kaubagi matangda sumiyam ga tanagadabani political party mayam ga su phaminaduna khanagadabani political party singi mihut singa phaminaduna tanabada saru yaninglubugi wafam nate Manipur hauzik kham thena waminari basi kokonana bigidamak laiminari ba ekoi punamangna samana ba thaudang lominagadabani Manipur gi damak laugadariba thaudang si miyam gi mihut miyam Manipur gi ahal laman sing political party sing amasum social amadi cultural leaders sing gisu thaudang lai maramasna makhoi punamaki apam pam da laugadabani miyam gi oina di hauzik laidiba phiba masigi matangda makhoi ge aningba apamba samane hana sunaba to halu miyambo awabadigi kallu haiduna lawpribani masigi damak lokhatpam thokpa thabak sing lokhatuna pangthoklaga miyamda uhallu haidibani aduba hauzik Manipur oihalliba phibam masidi peningai oidre masigi damak leiriba lenga asna Manipur miyam gi tungi mirol da kari oihauga da ge haibasi tin yo tharaga khantaningi saknairaba political leader Dr. M Narna makhatana phungdorakibada lenga ama leirabadi lenga amagi sab sab mathau tobiyo paikhatpam thokpa thabak sing paikhatpiyo irang asu luisnana bohona dabanina lenga ana karimata tawdre haibada lararoi hauzik laidiba phiba masidi miyamna thajnara madugi ona tainabada lakli maramasida hauzik ki phiba masida leiba asigi parliament amasum state asigi assembly leibigi karibu kanaribigi haibigi wahang tholakli miyam loinamak
ꯆꯃꯝꯅꯔꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯔꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯣꯛꯄꯒꯦ ꯍꯪꯂꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯂꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ MP ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯪꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕꯒꯦ ꯍꯪꯂꯗꯨꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MP ꯑꯅꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯊꯥꯎ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜꯗ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯊꯧꯕ 19ꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯤꯔꯣꯏꯅꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 21ꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯂꯤ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯍꯦꯝꯆꯥꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯃꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯨꯠꯄꯨꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯃꯤꯇꯩꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯀꯦꯟꯗꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯜꯍꯧꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯍꯨꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯟꯖꯪꯕ ꯃꯦꯗꯕꯟꯇꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯌꯦꯍꯤꯞ ꯇꯥꯟꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 18, 2019ꯗ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯂꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 4ꯗ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯂꯩꯊꯥꯎ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜꯗ ꯃꯤꯇꯩꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯗ ꯃꯥꯏꯄꯨꯅꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯊꯧꯕ 19ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯁꯒꯣꯝꯕꯟ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯣꯟꯖꯪꯕ ꯃꯦꯗꯕꯇꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯎꯅꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯕꯟꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜꯕ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯈꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯒꯤ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯪꯖꯤꯡꯒꯤ ꯗꯣꯟ ꯕꯣꯁꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯂꯛꯂꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯐꯥꯎꯕꯅ ꯎꯁꯥ ꯕꯥꯋꯟ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12 ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ITI ꯇꯥꯛꯌꯦꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯛꯂꯦꯟ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ 5-star ꯑꯃꯗꯤ 3-star ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯪ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯝꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯌꯧꯔꯝꯈꯤ ꯁꯑꯣꯝꯕꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯈꯨꯔꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯐꯥꯔꯝꯗ ꯌꯦꯟ ꯉꯥꯅꯨ ꯌꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛꯇ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯨꯞꯆꯔꯛꯈꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯋꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯒꯟꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯔꯝꯈꯤꯗꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 23, 2019ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯂꯒ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯡꯒꯨꯜ ꯂꯤꯔꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯝꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯟꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯟ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦ ꯂꯣꯀꯦꯟꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯜꯂꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯐꯪꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯏꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤ ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 28, 2019ꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯂꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 5ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯀꯦꯟꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 4ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ
lokendi yaure haina confirm tawre ma ka chapmina khiba medabantigi matangnasu Jennimski miral singda amutang chatuna yengluna bairaki pausidagi panthadan imungi miyoi sing thasigi mangagi ayukta chatuna yenglubada maki thawa yaudrba haksang yoroma thengna khibani hari maki haksang thengnabada imungi miyoi punama angakpa luinana kangauna ba pokhi hari adubu imaleba kidam amadi ifurup kidamak mahakna lorama thawdang sigidamak miyamna lakpiduna leikidraba athawbasing adugidamak tengthabibada maki su yaubirakpa asina lehoriba maki imungi miyoi singdasu nahongnana thawnama haplari herki leikidraba medabantagi phingau setuna leirambi imungi miyoi sing hai hauzik thoklibi irang asi matam sana luisin bidrabdi asiguma ningamdaba thawdok kya lepa leitna tholakhigani misam kya gi mamal yamnaba thawai mangdanabagi damak irang asi athubada lengana luisin biu haina so apel toraki masagi sei nifuga mangarom sukraba medabanta mayum pankidi imung manunggi ahalaman sing yauna masil manaw sing lehorian su pau sida makatari atopa pau mana UPSC na lawba Civil Services Main Examination 2023 da Manipur gi tara mai pakle Union Public Service Commission UPSC na lawduna sa iski September taraga mga digi kunga mani fawo pangthukiba Civil Services Main Examination 2023 gi result nga si commission na lagthurakhiba da mai paklabasing gi imungda Manipur gi candidate tara yaure mai paklabasing gi manungda yauriba Haikruism Prasanjit roll number 44038996 ka pauksi siga telephone da sanakhiba gori da mai paklaba candidate singi roll number ga konaba maming sing ngasinumidang athingmada UPSC na upload torok lairaki result asida thengna khiba atopa mai paklaba Manipur gi candidate sing di Khetri Mayum DP Sanu Rahul Hizam Hobizam Debasri Ningthaujam Rishikanta M Vikramjit Kumancha Nomai Kapam Zolzit amasum Konjengbam Donel Kaisam Rupendra amasum Irungbam Maikeni Haiden su pausta makhatari Amarom Urkhul gi Bengaluru taubasing thilubani haiba driver ani jail da thajinkhre mamang thagi kunthra Urkhul gi Violenda liba Punjab National Bank lut tauduna lupa crore taraga manga point marfuga manga huran kiba miyoi sing sel ga korana thilubani haiba driver ani ngasi district and session judge Imphal East na jail da thajinkhre kona jail da thajinkhra driver sing adudi Sihai kahawfudagi honpam simre amasum Sihai khunaudagi stanhop horamni makhoi ani bu thawdo siki matangna bank asiki branch manager na file torakiba complaint gi matungina Urkhul police na lokhiba case FIR number 24 close 11 2023 gi matungina police na fakibani adungena mamiyo ani sigi loina bising na phongdokpagi matungina stanhop horambu Urkhul police ta lak na bakhangalakpari tha si ahum na sadubata fajinkhibani aduga honpam simre di sakhangdabasing aduna Numidang da mayum da laklaga hawdoklaga namduna pukhibani makhoi anima Urkhul dagi Sihai phawbagi marakta taxi thawba driver singni haiden su paus da phungdorakli atopa pawmana bebisna misigi case court na Central Forensic Science Laboratory Assam gi official ama laknaba khankhre July taragani pan English ngani ga taraga mapanda Kanchipur da lebe Standard Robert Higher Secondary School gi hostel da tharuyanu sijabani haiba thawdokta laikhidraba thangmai bandagi and Bebishna ki matangna CBI na final report thagalakraba matungda masigi mayokta protest petition file torakpadigi sa tharakliba wayelda Imphal West ki Chief Judicial Magistrate Benesuri maibamna ngarang pikibu order amada Assam gi Kamrup ta leiba Central Forensic Science Laboratory ki mihut natraga officer ama court asida mathang thagi taraga manga phawgi manungda laknaba samandokre case asi police na pairamadi CBI re sinaraba matungda agency asina court laikhidrabi bebisna bo hatli habigi evidence sing phangdri haiduna final report thagalakhibani adumainamak laikhidrabi gi imungi maikaidigi report asi yaningde haiduna wakalakpadigi case asi CBI na amuhana lokhatuna senribe accusing gi DNA test tawnabigi sample sing loraga Kamruki Forensic Science Laboratory si thakibani aduba laboratory sidigi pirakpa report sing aduda singnai haiba wafam sing phungdok narakpadigi court ki maikaidigi accusing gi DNA test ki report pirakhiba laboratory gi mihut ama court laknaba khankibani panmayabadi case asiga mari leinana faruraba matungna haujik bail lairakliba singna langthabal singthaktagi Elis Kamai matamadugi warden Nongaithem Zinti matamadugi junior administrator Phyroism Robinson amasum school sugi principal Phyroism Landoni amadi coordinator Phyroism Romitane garang case asigi oil satakibada Kamai Ellen Robinson Landoni Romita amasum Ningthaujam Tomsau yauna makogi council singsu court karakhiari
अमरोमदना ममिंग लोलग लैसाबी अमगी इकाई खमनब मांगहलुब मियोय सही तरेत की फादोपीख्रे ngasidagiनि sei taraga mathoirong gi mamang kumja english ngani taraga ni thogi jun mangari imphal da mafi marul leigini haiduna sakhibi laisabi ama bu yumnam khunau di hausing sei ni fusuraba matam da masagi sei kun ga tres sukhiba sanauzam boisa apok lekidrab es eboton ko ba miwe mana mak lamboi khulda leiba tare suba mr gi driver ne masuma ki maming oripok te gi hakruzam prem kawe haijinduna थाजा हलग इकाई खमनब मंगन बिखिबा केस की वेल मियोसी ममांग थागी तरागतरेता एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स मणिपुर फादोपीरबा मतुंगदा माक की सेंटेंस हियरिंग सतदुना सही तरेत की फादोपीखिबगा लोइनना लुपा लिसिंग मंगा की सेंफम सु फाइन ओइना पिनना बखनख्रे कोर्ट की ऑर्डर मतुंगना मखोय एनी थागदोक थोक्तुंगगी ममांग था मंगा रोमदगी खंगनरखि थागदोक थोखिबा नुमितसिदा लैसाबी एसिना इम्फालदा मफी मारू लैबा सखिबदगी नुंगथिल पुंग मंगा तरक फावबदा हलखिदे मसिदगी माकी इमुंगी मियोइसिना खुंगुल लिरकपदा नुमितुगी नुमिदांग पुंग मापलम तरकपदा लैसाबी एसिगी मसिल मनाव अमना टेलीफोन तरक्तुना महा सलानथोंगी शर्मिला कनबलुप लैरी हाना पाव पिरखिबने बंददना मफम सिदा सतुना माकु लौरुरबा मतुंगदा माना फोंदोरकपगी मतुंगिना मियोइसिना माकु मंत्रिपुखिदा लैबा तास रेस्टोरेंट पुसिन्दुना मसागी अयाबा यावदुना इकाई खमनबा मंगनबिखि अदुगा hai mahi ama pithaki haidi masidagi mak wakhal manglaba matung numitugi numidang pung tare makhairam tarakpada wakhal tarakpadi di mahak salan thongda lairam khiba loinana maki nagi lik amasum lai nupa sina lakthokibadagi yoramdre haidi thaudos ki matangna laisabi sigi apokpa mapan lamlai police ta wakalakpadagi case ma lokalaba matungna masigi wayel satharakibani makasa tharak poina sanaleba pauksi digi thu pawmna Kuki digi Crore humfugani thogi drug dimapur da phare अकनब पाव फंगमरी दिमापुर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ना लुपा करोड़ हुमफुगनी थोग पॉइंट यंखाइगनी पान रोंग ओइगदबा हेरोइन पाउडर केजी 8.94 कुकी एनी फोगत पंगमख्रे पावसना अकनब पाव फंगमरी डायरेक्टोरेट असिगी ऑफिसर सिंगना कोहिमा दिमापुर हाईवे दा लाक गाड़ी सिंग चेक तोबगी थबक सथरिङैदा महिंद्रा बोलेरो अमद तोंगदुना कांगपोकपिदगी लाकप कुकी मियोय अनि अदुना पुरकपा मलेमगी कैथिल सराउना लुपा करोड़ हुमफुगनि थुग पोइन यंखाइगनि पालोंगी हीरोइन सिंग अदु फगटखिबनि गाड़ी अदु खामदुना चेक तौरुबदा पैकेट तरागते पुरकप किलोग्राम 8.94 गी हीरोइन सिंग अदु ममांगी थोंगी पेनेल अमसुम डैशबोर्ड मनुंग योरम थेनखिबनि मखोइना फगटखिबा पोलम सिंग अदु MDPS की फिल टेस्ट किता टेस्ट तौरुब मतमदा हेरोइन हाइना खंगलखिबनि यामलब ड्रग सिंग अदुगा कोनना फगलब कुकी मियो अनि एदु NDPS Act 1995 की मखादा केस म लखले मखोय मणिपुर की नागालैंड तमना इंडो म्यांमार बॉर्डर की ड्रग सिंग अदु पुरगा लाखिबनि हाइदि केस असिगा मरी लैनना मरु एबा मियो सिंग फागदबो वालिबा मरमना हौजि फावबी ओइनदि फारबा मियो अनि एदुगी ममिंग मथा फोंगदोखिरो हेनसु पाउसना मखातारि अतोपा पावमना वहंग हंगनबा सेलसाब की महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट की तंथोखरे दिल्ली न था अनिदा सैरा कुकी MLA तरागिना कदाई यौख्रबगे खंगद्रे पार्लियामेंट वंग हंगनबगी दमक सेलसाई हाबिगी मतंगदा लाकु वकत अमा इथिक्स कमिटी न अतेन मतमन थिगलबा मतुंगदा ममिंग लैरबी तृणमूल कांग्रेस की लुसिंगबी महुआ मोइत्रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप ओइबदी तंथोखरे दिल्ली पार्लियामेंट की इथिक्स कमिटी ने मेंबर अमगी मथक लाप वॉकट अमा येंगसिनबद सुपनतगी थानी फाद्रिंगैदे सराक फंगनखि अदुगा मणिपुर न कुकीजो कम्युनिटी की करकप MLA तरागी मथक मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की इथिक्स कमिटी ने लौखलकप वॉकटी थाथरे हेलब फावबा कमदौखरबगी हाइबा मियामना खंगमंगमनद्रे एजेंसी की फंगबा पाउन हाई MP मोइत्रा न गवर्नमेंट की मयुक्ता लोकसभा दो वंग हंगनबगी दमकता बिजनेसमैन दर्शन हिरंदनीदगी लुपा करोड़ अनि ममल यामलब खुदोल पोट लौवी हाइबगी मराल सिखि बिजनेसमैन हिरंदनीना मंगोन वंग सिंग अदु डायरेक्शन ओइना पोस्ट तौरनबगी दमकता मोइत्राना पार्लियामेंट की वेबसाइट लैबा कॉन्फिडेंशियल अकाउंट अमसुम लॉग इन क्रेडेंशियल अदु सरेंडर तौखि हाइबगी मराल सिखिबनि मोइत्राना लॉग इन की अकुपा शेयर तौखि हाइबा वाफम याखि अदुबु सेल साइ हाइबदु याखिदि ngahak खनरगा वॉइस बोट लौनरबा मतुंग स्पीकर ओम बिरला नाखि MP महुआ मोइत्रा की थवोंग मॉडल यावदबनि मरम मदुन महाक MP ओइना लैथफम थोक्त्रे पार्लियामेंट की तंथोखरबा मोइत्रा की पार्टी की बॉस ओइरिबा बेंगल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीना तांथोक्लिबा मवोंग अदु यानिंगदे असिगुम BJP की लमन खुमगी पॉलिटिक्स असिना डेमोक्रेसी बु हाले महुआन लान असिद माइ पाकनी मियामना असुम वेल पिरकनी मथंगी मिखल मखोइ सोइदना माइथीगने हाकि
ngasi Lok Sabha ki mifam horakpada Ethics Committee na lamai sahumrom panba report ama House na puthoklaraba matamda ruling BJP amasung opposition ki maikayadagi law khongna bawrakhi ngayaktang khanaba adu opposition gi MP singna report adu kupna nainaba ngamnaba matam pivinaba amasung moitra bu wa ngangnabagi matam pinaba taksinki aduma pu Lok Sabha ki speaker Om Birla na ayaba pikhide Lok Sabha dagi tanthokraba moitra na parliament ki mapan paumising na ki Ethics Committee na rule punamak thugaiki hayang mak ki mayumda CBI thajilaktuna makbu ot nairaragani CBI na su moitra ki matakta shiriba moral singa si thijinana case ma register tokre MP moitra tanthokpa ki matangna Parliamentary Affairs Minister Prahalad Joshi na ki masi nupi amaga mari lena ba wapum nate mahak masana khudol pot lawi haibisi yazare makha taba kari praman amuk pamni bagi masi BJP gi laman khumba politics ni makoina democracy bu hatokle masi yamna sumna ba mani lana si mahuwa na mai pakani miyamna asum goyel purakani mathangi mikhal BJP gi soidana mai thir BJP soidana mai thiragani haina TMC ki chairperson Mamta Banerjee na phongdoki parliament ki members sing na lamai samige maudraga mangabu Pungkhaya magi manungda karamna paduna khanga toribano aduga speaker na matawkram na phireb asilawribano wakhal taba ngamde adobo India Alliance punna lemina khiba adugi damak thagataba ngamde handaki matang si moitra phibamna mabu namduna ralankhibane masi kanem tawi party na mahuwa gi damak lepli haina minister Banerjee na phongdoki Amaramna Kuki Jau Kanglup tagi karakhibi MLA Taran Minister Nongthongmam Biren Fong na singnarakwa mas Manipur thuwaraga separate administration demand torakpadu assembly gi ethics ta kaihalli haiduna makoibu disqualify tawnana bahana gi MLA Okram Joy na assembly da tharapu wokat ama haujiksu sek mok laudana lairi Manipur Legislative Assembly gi speaker da Ojoy na haukiba me taragani pana Kuki MLA Tarana ngang kisaki buwa pham singadu ethics na yadi haiduna thabak lokhat pina bu wakalakhi wakat na dugi matung ina speaker na Privilege and Ethics Committee gi chairman Nisikanda Singa sapam na tharaki bama sumadugi makata ba thabak lokhat poina MLA tara aduda sokos notice amamam sei sigi me kuntraga mathure thaki adubo jun taraga toruk phawgi manungna pakom pirakna na bakhan khragasu MLA singa adu ngasi phawba karimata hairak pana tragna khangalak palakidi madugi matung tarak pada complaint torok liba ex MLA Okram Joy masama Privilege and Ethics Committee da kaukhatuna sitting gi honki balekre hauju wakat adu thatre aukre adubu wakat adu yoroshin hauju phawba mani muni khangdana lairi hainisu paus da phongdorakle makasa tarak poina naharol gi thaudang pausi digi topa pauna san state ta soknari ba lan loisinna ba Myanmar junta na China gi mating nikre handak mamang thangba san state amadi atai mafam sing da sokna ba lan sing junta gi lanmi sing sauna maithi banang khiba sina Myanmar military gi commander in chief Senior General Min Aung Hlaing Ikai Phirup Khumbagaloinana mayuknari awang thangba sanna maithiba nangkraba matung atai mafam singna mathang maithiba nanglakhiba sina junta gi maikeida February English ngani ga kunga mathuida ku tawduna Myanmar gi lenga paisin kraba matung khabaidagi sauna singnaba mayuknari junta gi lanmi sa kaya san state amadi sagang region gi saruk singda soknaba lanpham singda sikre operation 1027 na rebel singi maikeida anawa mayola mapiduna junta gi mayokte hena akan malantheng sangsinna ba insinbaga sapmana ba phibam da leide oiriba phibam asida junta gi maikeidigi maru oina China ga yumlona ba san state chathariba lana si loisinba yana ba China dagi mating nikre thaba sigidamuk Myanmar gi deputy prime minister amadi foreign minister Than Sue Beijing da satuna China gi top diplomat Wang Yi ga unaduna wari sanakre China gi maikedi gi Myanmar gi manungi wathok da hakthengna kuthingsin pamde junta lenga na awang thangma san state sa thariba lana si wari sanaduna lushina na bakhangalaki hairi China gi oina Myanmar lebak manungi wathok da thingjinba pamde adu buthokli ba sarang na basi leibak sin bathungna wari sanaduna political gi ahongba Myanmar constitution gi framework manungda wari sanaduna purakpa yagani haibu wafam sing phongdorakhi hairi Myanmar gi maikeidigi China na Brotherhood Alliance yauriba ethnic armed group Myanmar National Democratic Alliance Army Tang National Liberation Army amadi Arkan Army ahumbu lan lefanduna junta ga wari sananaba yanaba ithil sangbinaba haijaki Beijing gi matenga loinana junta na ethnic armed group sing masoi tahalaga kanglup kharaga wari sanaduna lan lefalaga atopa kanglup kharagi mathakta araiba pangal tharaduna lan chathariba thorang tauri haidi mamang na sujunta na ethnic armed alliance singa lan leptuna wari sanaba matamda China digi mating lawraga lakhi handak su China gi mating lawduna wari sanaraga lan lepa pamli
awang thangba san state la riba ethnic armed groups nga si China na sauna ithil bi banga makang muni maramdi makhoi si China gi People's Liberation Army gi miyang makha da leba kang bu ni haina lawnari bani han spali loislak pu na tenda ko pawang tanga Kuki singna AR la na maral sizile Kuki Phuru ki luk phara ni pansuba Assam Rifles ki commandant Colonel Oinam Akas ki matak ta aran ba yumpham yaudaba maral kya siribasi sagolmang maikai gi khunja singna akan mamong na yanin du phungdokre Imphal East District ki manung sanba Thewa Company da ngasi pawmi singa unabada Northern Development Youth Club Pukhau Terapur gi secretary Thoksam Sanjoin hai Kuki lon da phongba pawksi khra amade social media gi tongan ma site sing da Colonel Akas pu sanung da lambi sem da mating pangi hai na maral siri masimak yamna lan ba mani maramdi lambi sem diba do Central Security Force thamna bani amadi madura Kuki gi lam amada sokte hai ba wapam thamladuna Central Security Force pu Luna tauzaba Kuki singna karigi sanungda lehenba pamdribano haina sanjoinangki Colonel Akas na Kuki gi misam no onchilaga bom amri nungmai kapsili haibisi aranba yumpham yaudu bo waphamni haiba wapam thamladuna amana hai sai sigi me kunthra amari kunthra ga mathoida Kuki kulai paibi singna pukhaw amadi leitan pokpita mitegi yum singmai thanana bhonarakpada Colonel Akas na lusingba kangbuna lan thengna badi lekhi Kuki kulai paibi singna pamlibasi karigumba ayet apan amata yaudana Maitegi yum sing mai thaba madi bom amadi nungmaina landa duna hatpa dura hainasu sanjoina phungdoki Sanung Village Development Committee gi secretary and tang mana hai Colonel Oinam Akas na maral kya pisinduna mafam asidagi laukthoknaba Central lusingba sing phawbu yauna Kuki na wakaliba asi aron malalong amani haina lawi tasena Kuki isilinaw sing ingda tataba pamlabda sigumba pukphatabigi thawongsi thadokpiu haina mana phungdoki pawgi mephamadura iramdam kan malupki lusingba nungsum laitan pokpina singba khungang singi mihut saruk yaki ado hauskoina di myam paw matang solution jarage mas myam pun no update ngaminasi